Om Swastiastu semeton titiang sarang sami, titiang Gede Putra Bulesari. Kembali ring channel YouTube Dadap Wong TV. Ngiring sarang-sarang ngajagang seni budaya Bali untuk ngewantu semeton celak subscribe, lonceng, dan share. Matur suksemu. Om Santi. Soalnya mangken lantur ning uyang titiang mungwing kewencunan itu rikannya kan hidup memadu cerita kewentenan ring Bali Gelisang pemarkan itu sane makin sampun mila kadi kewentan niku ring jagat Bali ya. Kadita kantuk sang beku Cuan itu yang titiang aleh kewentunya jagat Bali niku niku duke punika kudidak antuk sang Prabu sane luwih sana dalam waktu Buyuan tadiyo sugelo tapi pepulun titiang mangner nenten keni suatu pada rawuh itu mapus padu dalam waktu rengong jenak maring gel-gel ring jagat gel-gel kewentunan itu dari kanjekan ngamal minum adi jagat kuwi wantah lupit dewa tua pun kualin tangin wicaksana ya tuaning suwiju ring dipanjak sinang sengeng tanya kesami tuanin itu suwiju ring dipanjak niku desane mau kawinan dipanjak sumuyuk ya manunggal sumpah jen ring itu sang Prabu bangda kana kita biksu paman perlu pati muang banyak maniro nejak mau kerja nah nejani
aduh minum hati dek manirone paman. Rengatkannya abang Nah ngejani melaknya paman meng-meng kuping paman pirengang bawas manirone paman. Beprayama Nah sing joadelian paman kayun manirone anak nangun ane telasan yaknyo ne paman. Sing joadelian karyo aku tuh ngentegalingit bang paman sauningo. tidak aja kang nagari tujuan karyo ngentegalingit tetepang sama paman sauning sing joadelian pak nyak jaglantasan tetep jagat gel-gel paman. Jakarta Wang sedinget buku atur pamane jagat gel-gel gemah lepah loh jinawi sing niat amane paman. ya kami kuasa Nak kini yang paman manir sing joake bakal ngebawa sengring paman ajak ngejang ke walau melakun jani paman wang sedinut wang manual yang kena paman ajak ngejang yung kami na pulang apa mau hadok itu paman sing jawa delen mapan nih anak pokaryo sekalo kelawan nengis kalau wang saja kena paman bakal nganggur ya mapan yang kemana ban manilo paman mulu bakalan gede gaya ini nyentuh paman yang pun apa yang Nah jani matur paman jak mengejang apa ke paman sanggup dan jani paman pada meradu aja enggak masa kami matur Wali sado kalau asapun niku muncul bawa tangan itu. Digelis maka sami berpatih jatuh panjang itu matur halus nuang bambang disanda.
Sampun sapunika raris matur mupriyuk maka sami panjangipun. Singgih ratu sang makulagoyan luwih bijaksana yen sapunika mungkil kawacanan ratu dibiang maka sami wancah muring ratu. Sapunika raris atur makus ame panjangipune digelis mawali do dalam waturing wong ngeruntuh sedaging wacana Dios muing daging telwacanan idun kutuju mantu kening itu mau peragoyan kelingsir hidup mau peragoyan begawan juga ya keluar ratu niatar kaya Ratu pakulagoyan lingsir bijaksana ratu sane mangkin didiang mapindah sering ajang ratu manggone presido ratu midartoyang ratu naung minum hati sedake yadnyone punika Buyo antah Dios mangnene presido maka sami banyak didiangne kuning napi dia kewentenan yadnyone punika napi sane wenten ring daging yadnyone punika monya wis rahasia sapunika del pawacananiku digelis sane mangkin idu mapuragoyan warakamanu nyawis sakuban manu ya dipisan jane bapo banyak itu sang Prabu ajak mekejang nah jani melahang jening mirengan mulu panumayan bapu bakalan nabda abang kurang adolen gendong cening ajak mekejang parinikan jente sane ke bawah ngentek linggih itu nyente cening angan tegang linggih buat adolen pangdewa tata sauningo ngentegang mino hadi kawentonan itu
peragoyan putus itu botaru botarida eda jannah ren yang maning maku dasar yaitu tujuannya nih manglo persidu laris jenak mino kadidu buat hari mulinggit iriko ring kaya no dia amanu asane asami sampune jenak raresido melinge raresido pengabdin yane presido nyangkepin yado ngelingi maka sami yoi panjaksane nyungkemini doa Randang patut kalah kesalahan pisan mino kadi daging ane mutus ane mahawilan pengitip apa ni jak mau kejang patut untuk laksana yang semula rakin manan napi mohawin nga sapun niku duane wancah hidup sane persido nagingin yaitu sohananing sane wenten riki ring jagaku masih pada wancah tananya amante nah cening banyak itu sang Prabu ajak ngejang ngejani bapu bakal ngataseng apa sani mahawanan iraku patut ngemaryang yadiyone punika cening dasarin ane madan teliren menit tunya nani ngai iragu adone ini di marjo padoba dewa lan ketro Kiragonin to jening aduh ane madan dewa reno resi lan pitero reno kanda dia kebakan ngawan iraku hidup dini di mertiu pado mulu sing ngidang masak ane to tibone to jeneng dewa noneka nah nih ini kapur kamu bakal jatah sing bapo sing Jawa delen diwurno ni nyentuh jeneng juga wadan
Sing doadelen tejening muluk piutlang ring itu mapuragoyan awit itu sugro sang yang wibuah